Дойдурдүнен ытыллар Доробия Хрыстабыла национальный проект чарчитинен юрболугар 2-нче сүрбе бир сыллаққа рақсытар хорулан эхлегер врачебный амбулаторный пунктудуллан хүләға килбите. Манысерге хирургия деленетігар капитальный ремонт сағаламыта. Первичный звеноны саңардыга ме былырын 2 саңамасынанан хорула она мар врачебный амбулаториялара хатчылы бұттара. Сыл саңатыгар камас масына базатыгар таңылы бұт көхі сылжар медицинский комплекс ананан кәлен үлелі сылжар. Элбэх аңа медицинское оборудование келе турар был рингыттан. Ол курдук УЗИ аппарат, эндоскопический аппараттар, эндоскопическая стойка, хирургическое отделение келен турорулунан уже үлели туралар наркозно-дыхательная аппаратура келбеде. Он оттан был рин рентгенологическое оборудование хаңардалы бұда. Ол курдук флюорографический аппарат теле хаджар. Онна стационарный бу поликлиникага ме үлели туралар. Онна бу хотору кеминен лечебный корпус бутыгар ханга рентгенологический үс местелях бразга анаммыт аппарат турухтах. Ол курдугуттан былырын оснащение первичного звена здравоохранения мероприятия черчетнен массыналар келбиттере ол курдук хорула врачебная амбулаториядер, он мар врачебная амбулатория. Был уже программаннан түйет массына коллектах, эме тыларга врачебная амбулаторияларга. Себетте қана ақсыннайга бүтүтүгер КАМАЗ массына передвижной медицинский комплекс кілбіте, оны түмбілеген үлетін ағылы турар, үләлі хиджар, тыларынан хиджар, Нюрба коратыгар, Антонов кәйленетігер диспансеризация оңырбаққа, амбулаторный ұрықтары ор-8 тоннақ жондарыме көрін экспресс-анализ ұлан әмтені ағылап үләлі туралдар. Онаттан әбейтін әттіқана бұл национальный проект бұйыл әме ұлақан көріңе бұл ағылықтақ, олата переоснащение первично-сосудистого отделения. Бұл сосудистое отделение бейеға арылыбыда почти 10 жыл болды. Ол күрдік оборудованиеті химбир әргерер. Оның бұйыл бейеға хаңа компьютерный томограф тұрықтақ. Оны әбейтен оборудованиялар, оны үйрер біттен реабилитационный оборудование кәлектақ. Национальный проектіра программада бейеға өлеләбет. Район жағалтатын әбейтен кітірі бейге өлелән районный программа бар. Охрана здоровья населения Нюрбинского района ден. Бу программа чачетненеме раз элбях үлелер бара туралдар, эрде олар оборудованиянан ПЦР лабораториялы бұта, он такай бұд ковид иніне кәлен установкалынан үлетен туберкулез ырыны чинчи ергеден анам бұта, ол күнан баратты бу ковид ыры туран білген ковид ырыға диагностика улған бияға көме олла. Ол күрдігітін әбі строительстволар әме Хағалынылар бұл программа бұғытынан ол күрдік үйрілі ақтек бұл неделіға қаты, хамы, ұрақатар нелек бітігер врачебный фельдшерско-акушерский пункт үліға кетді. Онаты бұлан әлбәқ тұтуы да барықтақ, онатын массынаннан әме қатшылықтақ бұд, ол күрдік поликлиникаға бияға бұйылыме район өттіттен көме ден 2 массына вызавтарға жергаден масыны берилектах. Национальный проект кайысқатынан оборудованиянан қатшылы тәтемнәқтік барар. Маны сәргі бұйыл түйет масыны ұлыс кәкелері бұлананар. Сақа сәрін Доробия Харыстабылы министерстветі онына ұлыс салытата үксі сетемнәқтік өлелейлер. Ұлыс депутаттарын онына салытатын көметінен муниципальный бюджеттен үбіленен үгіз тұтуылар оборудованиянан саңарды емек үске барар. Ол күрдік бұ сатортағата рақсы тарқатын әхілегер фельдшерскай-кушерскай пункт тұтулан хүліға керді. Атыбасадан туран неболуын халалтата, нехелектер халалталары, оны район депутаттары, бұл Доробия Қарастылын вопростарыгар, бұл бәбіт нехелене бит Доробиятын чөлігі төһәрәңі, бұл опсай үйләне хадачына бейі бартын біткен оры бұд. Манна государственный, оны бұл бәйіні халайны вопрос атахамнара дебеп бит, тоғыде таппатта бейі бары бұласарың аты бей күлілік тәк бит, олейін бейі көттен бұл кәкке ғылларға анда дұға бұл ғыры хабардан әлбәқ үләне көрісті бит, манна бейге үлін қалатты ақтар бұтыр ұлақанна ғұрусқа, манна отан бейге бірге үлелерге хөпті құйбі орайон депутаттара бұл бейге тейбітілінанлар 2-тігінші хүрбе бір ғылларға ковиду утар үлелерге әлбәқ үпқатшы барды, ол күрдік бейге тесалар бұтығар, оборудование лалар бұтығар, бейге кәккен әлектерге онына бұл район
киннеми балыһатыгар массына берәһәм вопростара бу барта өйөнүлләр. Быйылгы хылга биһиге келен атын таһамга таққақтақпыт, ол курдук Доробия Карастылы министерствоның гытта биһиге хөбүләң түһәр сәрі хыджабыт, билеген бу хөбүләң бит проекты икке түттән үлләһеллән бәләм болла, билеген биһиге министр гытта илли батта хықтақпыт, оларна министерство бәтүнә түттән бу небарыюнын нәһеленетен Доробиятын Карастырыга, Доробиятын чөлгә түһәрергә бу национальный, федеральный проектларынан биһига улахан тотулар баллар, ол курдук үте бастан туран жоңга нәһеленяга билләреннән балыгы битке сочарата улахан тотулуктагы бу хүрбөй сүбе бесылларга национальный проектинен кирен турар. Оны һәргә бу былырыңаттан, оны быел эми федеральный үптән үбләһентән биге хирургическое отделение вот капитальный ремонтна бара турар. Былырын биге хорулага бу федеральный үбүнән Доробия Карастылы линиятынан врачынан моторикилләрен турабыт. Оны бигеттен эми бу депутаттар бу төйәннәр районга алмаста кирер үптән быел биге хама бир Ирак кытыгы хатар нәһелек битегәр мегажак нәһелегәр каты хеленетегәр фешка кушескә пун тутан килләр дибит булаңга баллар быелгы хылгамия бу мар хеленетегәр түмүк нәһелегәр врачебная амбулатория эми район үбүнән тутаһын булаңга киддә оны һәргә кирәп хеленетегәр фешка пун эйлге хылга биге булаңны бит аканага оны жекимдәгә фешка пуннары оны фешка оны кушескә пуннары тутаһын. Онон икки өрүттән үлелер боллак битне мен санабан нәһелене битегәр бу хөптә условияны Доробиянын көрүнәлләргә профилактика вопростарыгар үлеләргә бәләммит. Оны һәргә булырын хыл бүтәһәгәр республикага национальный проектынан он төт устука көһө медицинская пуннар кәлбиттерә КАМАЗ базатыгар бир онлык бияка не болуга кәллә. Онотан биге ихинәгә бу медицинская бурудын кәңәтәһеңгә би оборудованияларга ме үләле хәктәк бит. Быелгы хылга икки лекоям массына берәктәк бит бу биге центральная поликлиника битегәр вузамнойга улакан җоңга онногыларга дия. Оны дөсәккә аспасыларга биге кәккә улакан малыкай врачебная амбулатория унан тоновкага врачың участковойдарыгар массына берен турабыт скорая массатын улус үбүттен оны һәргә маркка уна малыкай кустарыгар бу анализатордан турабыт. Оннан билинге биреме булас барараңата бирге тәңгә үлеләр буллагына бу нәһелене битигәр нәһелене бит чөлләк туруктак булыр. Атын ите материально-техническая базаны белорга түйден бир иткихинен хүрүн вопрос бу кадры белимдәһен үчүй кадрдары улуска уянагы дигән булыр. Мандыкын тустак программалар дип бутугынан дип. Ата бу кадрынан тыһеригер оннан биһи бәбит районмутугар качы билинге биремага бигүнө баю району хаттон 5 биргән курдук белемнә холорабыт. Олата республика бу таһамыттан үддүккә дүрүден олгынан баран билеген даганы элбәк тохтар галгалар баллар холовра республика мет институты хылга 300 огону олукта огону үйренен выпускник такар боллагына бу бәбит эмчит оголор бут төннүләре ырахан манна күстәме ханаба государственная политиканы да олгынан баранта биге район кинеме балы хата халалтата күскөлләһән бу работа Руден сайтынан Россия тахамыттан атын регионнардан бияга узкая специализациялар врачтар бекелелер. Он һәркә биһи билеген тыларга барытын фельдшерләреннән медсестраларынан оннан врачтарынан качан олар нолганан баран биленге специалист идде биле улакан толору качанлар квартира олоннан биһи нәһле халыкларны тәби гүлләһмит билеген район салтта хылайы кили үстү толору качанлар квартиралары тутабыт нәһлектерге специалисттерге олан чолантан бу медиктер бөтерәме биһиги беребит булаңга бар нюрбак оратыгар хүббә 16 меселак бу эдер специалистка аналлар диетутаһа вопростара улахан нәһленеләк бунар бута малыкай маркат түгәрәме агысты квартиралар бу эдер специалисттерге ол дигарите биһиги үнү калаттак аналар бутыгар биһиги алын сүйәк медицинская кадрдар бутыгар вопросух манна медсестралар бу 100 бирә качылан тураллар
бияка үйрүтө диен бар бэхесылын үлелир медицинский колледж отделение тахаллан үлелер нюбага бу манна биһиги бу отделениега симуляционный центргар барытын оборудуятын район бюджеты ылан турабыт того детекка бу колледжка медсестра идетер үйөрүнөн барандар аккредитациялары бу нюбага барбак бу югускага барбаккалар манна местетигер ылалларыгар итехемет табгастак демет биргүлле халробут билигер там биһиги бэбит медицинский колледж бут отделение та туспа желенеригер бу колледж халалтанын кетти бирге үлеле халробут быйылгаттан 10 месте фельдшерская идага үйрөтөнөр бит онон биһиги фельдшерская уна акушерская оны herge медицинская хистрелерге бу вопрос турбат турар билигин боллана узкий специализациялар барастар бытыр уна тыгыригер бар те врачана болтора бутан кача вопростар Это Нюрбинский доктор программы дает? Урку бремя атоманна Нюрбинский Нюрба доктора ден МЧТ ден муниципальный тусаллах программа үлләбите. Нонтон кандыгара бремяга тухалаган көдөнөн турар. Ол гынан бар тинне мекекке кыгалгалар оны кыллаута вопростармен баллар. Билигинтон хорудак берен турабыт. Маны уркыгыларга бу үлеләбе программа бу аналитикатын орун ден экономическая фиегин хорогор боллагылан баран калалар. Онны би правовой поле тыгар моменттарыгар кыра токтар баллар. Оны баратын биһиги инне хуоңоруктак бут оны хаңаттан билинги кемирде билинен онна мынан мотивен правовой агышыды күйүрдөн ордок бутна тухалак программа болун сөп ононтон биһи кеккehылларга нюрба МЧТ нюрба чутала оны культура үлэхэтэ дия колоо билин федеральный программалар баллар оны хөп түбэннер бин бэбите түртөнне үлэхек битин багарабыт оннотон бир улахан эти федеральный проект бар земский доктор ден онны метон колобура бу агаяк саннак кораттарга келер брастар 1 миллион алалар колобура онтон боллагана район сатыдыра хелене боллаган 12 миллион онното биһиги бэбит этилер битин ити Галина Кенте Данчика метен турабыт биһиги государственный муньяк депутатыгар оното бу билигин правительство отчетуреме этенер олорбут бу маннаме күскеме болаларыгар бу вопроска этиники бу федеральный тахымга турусалдарыгар. Быйыл национальный проект чарчитинен сүрэх тымыр первичное отделение тыгар саңа оборудованияннан качыллыга, эхил поликлиника рүмөне гытыллыга, 2-тыгынча сүрбе сылларга, әме бу федеральный программаннан Нюрбага балыга кеси очартын тутута сағланыга. Манысерге быйыл улуу сүбіләхеннен марга врачебная амбулатория, Кирепке фельдшерская кушерская пункт тутулан хүлага кирехтері. Оны вызовтарга сылжарга, 2 масына поликлиника бериллега. Күнне Антонов Эдуард Васильев, Роман Савинов, Саха телевидениете, Нюрба.